July ni som pani ni lai ni ani a. Manipur episode 9 kan ngai thale don ani. Tribal Forum deal na Supreme Court ina nol sakleta. Supreme Court chuan Nimin Khan Manipur Tribal Forum in Indian Army ina ku ki nam zo na thlak nam hum him na turang ngen na athelu chu a nol sak. Supreme Court bench chuan court in het yang thupe khi Army le paramilitary force te ne na pek chu arem ti don lo ti soi. Heti rual hian court chuan Manipura Central le State Sarkar chu State ni puite nun na hum him tura ruwa man na siamani theinan mala turin angen. Supreme Court chuan Manipura nam le nam inkara buena chua kara nam tlem zok zo na thak ten Army in hum him tura an ngen na Tribal Forum ten an ron thelu chu rang taka ngai tua rum chia an lo ngai to lova. Nimin thole ni khan thutluk na siamin Army ten zo na thak tribal te hum him tura Tribal Forum in angen na chu Supreme Court chuan an nol sakta ani. Apex Court chuan July ni thuma he thu boi hi ngai tua turin li sa lo da toa. Kan thulak na news agency PTI chuan Supreme Court hian he thil hi dan le thu pek chungchang chawani thua soi. Senior Advocate Colin Gonzalez chu NGO Manipur Tribal Forum ayo inading. Solicitor General Tushar Mehta chuan Security Agency chu ground ta an ti soin anni hi kan ring to ka. He thu boi ngai tu wat turangen na chu ando dal ti soin. Hei hi Supreme Court hian angai tu wat lova. Adileya achan ya an soi chu ground a borok so sa na te Central Tier Security Force an oma kan ring to kani ti in Tribal Forum in an mani veng him tura Army an dil na ngai tu alokani lo chungchang an soi. Manipur Tribal Forum chuan Sarkar lai puile Manipur Chief Minister te chuan Marchak State a Tribal nam tlem zok te suat tumna ethnic cleansing tumna omni in an soya. Meitei lemin communal agenda an kalpui ni in an soya. Supreme Court a hian an zol kawani. Zo na thlak nam tlem zok te an him lo wangin Army te chu ven himna peturin Supreme Court an lo thlen to a. Nimin Khan Supreme Court chuan a nol ta ani. Thlakhat chuang kalta a Manipura meitei le zo na thlak lang mi te inkara buena chua ka hian mi za somnga don an thi to ani. Manipura hian mei ni thuma tangkhan tuna an buena hi a lo al chuak to a. Meitei community ten scheduled tribe din mun lo ve an phut du lo nilan tirnan. Tlangram District a Tribal Solidarity March an lo buat sei to a. Kamini a tangkhan vo in thleng hian Manipur chu state buaile ralmuang lo takani ta ani. Meitei mipui hi Manipura cheng zinga chuan an tambera. Mipui za asom nga pathum velan niya. Imphal Valley an cheng tamber. Naga Tribal le zo na thlak nampeng rang te an vain za asom li velan ni ve boka. Tlangram District an cheng ve ber thung. Kan lo hreto mai thei Manipur beng rok chungchang kha han puang vele nuno te ang. Cheng vaibel cheni point pani panga le tereu tam tham takuruk chua kha. Ram buai le ruk hian inzom na nei thina. Mizoram buai lai po khan beng rokalar thin le. Chu tiang chia chu Manipur buai ni somruk paret na aron thleng ve ta a. Manipur zo na thlak khopui Churachandpur. Tuna lam ka tia soyan du to zo ka Apex Bank chuan rokatok ta ani. Bank rok tu te hian poisa fai cheng vaibel cheni point panga jetan la a. Chu baka tle reu tam tham takan root tel bok. An bung rolak hlut zong hi computer baka. Rangka chak chei moi cheng vaibel che khat chuang man te po ruk bo telan ni. Bank ka thok tu pakhat chuan he thil thlen lai hian branch manager om lo thuwa soi. September ni somthum ma in ral tlan biometric record ro Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs chuan Manipur le Mizoram chu September ni somthum ral ma in dan lawa pem lu te biometric details record turina hriatir. Union Home Ministry chuan Manipur le Mizoram Sarkar chu state pahnia illegal migrants dan lawa pem lu te chanchin kim chang
biographic le biometric details register turina riatir Tlangram State Manipura buena achua ma ni engemaw zat kalta khan Union Home Ministry chuan April ni somni pariat sang ni somni pathum khan Manipur le Mizoram Sarkar chu state pahnia illegal migrant biographic le biometric details register turina lo ngen to a tuna hian ngen na anron ti chuak non le ta ani Manipur MP Rajkumar Imo Singh chuan hei hi tun hnai khan pepara tarlan ani to a Government of India chuan Manipur le Mizoram puma dan lawa pemlu ta riat chuan na hi an thoka biometric data la khomin hei hi September ni somthum ma chin fel turani ati Manipur State Sarkar chuan kumin kumtir lam khan hei hi an lo ti tran to a hei wang hian dan lawa pemlut mi sang ni zanga vel zet mu chua an ni district zongjong in NCRB standardized format angin police station level thlengin hei hi an ruam man veka nga yani MHA le kha hian Manipur le Mizoram state a dan lawa pemlut te biometric data lak khom campaign September ni somthuma zo man turani a hei baka hian Mizoram le Manipur State Sarkar chu rang taka ruam man na siamin bultran turin angena ni hemi ma hian June ni somni pasari khan intelligence source te chuan tharum thona na sa taktuar Manipur boina an man thin ral thuam te chu Myanmar kal tlengin an thon lut ni in an soi India Today a report in atarlan danin kumsang ni somni pathum zon thla khan Myanmar atagin Manipur ral thuam tam tham taklu pui ni in intelligence source chuan a soya engemaw an man to bok ni in report chuan a soi confidential source te po in Manipur active insurgent group Silaikeng Paul Chet lamek ten lirthei pathum mangin ral thuam tam tham takan leitian soi ve boka tuna zo na thlak le meitei buai ma po hian kan hriat angin Manipur hi chu nambil hel an ti mai Silaikeng Paul tam takan lo om to a heng ho hian rampon atangin ral thuam an chulut tlang pui thudon danin Myanmar le China ram ria om black market atangin ral thuam phurlu ani chuta tang chuan Manipur an thon le ta ni in an soi intelligence agency te chuan firfiak pol te hian Manipur ral thuam thon turin Indo Myanmar ram ri kal tlangin ral thuam an phur ni in an ring ani Bangkar somruk pariat zet an ti chia Khoi district a nge thi tamber Manipur tharum thona thlenga zo na thlak le meitei inkara inchem harna chuak meka Pol pani te hian tran mun kho nan le in phen nan Bangkar an bun thlu maya zo na thlak chau ni lovin meitei lampo hian tam takan siam Manipur CMN Biran Singh thupekin heng Bangkar te hi ti chiat tran alo ni to a Police te baka Central Security Force te chuan tun thlengin state chunga Bangkar somruk chuang an ti cheto July ni som pakhata state police official thu chua chuan Manipur Police le Central Security Force te tang dun chuan Bangkar so man ti chia ti an lo puang to a khata tang khan Bangkar ti chet na hi tho tran ani thu chua chuan darkar somni pali kal ta chung khan State Police le Central Force te chuan Phaizawl le Tlangram district a inbe na satna lai le mun biru le khodai fema de Bangkar zon na an thokani Nimin Khan Manipur Police le Central Security Force team tangdun chuan Bangkar so man ti chele bok ni in thu chua chuan a soi hriat tur chu heng Bangkar som nen hian state chunga police le security force ten Bangkar an ti chiat zongjong chu somruk pariat atling to ani Beng rok chungchanga khan police ten thu chu an na ya han soi le lokila Axis Bank churachan pura ruk na athleng ni media thren khatin an soi chu police te chuan ruk ni lovin in rok na lian tham takani thuan soya me ni le sang ni somni pathum khan bank hi khara lo ni to a thlani chuang aliam nuwa nimin pia July ni som khan hon na ni le a bathroom a ventilation an ti chiat nuwa bathroom ventilation atang hian misual te hian lut ni in an nga ya bathroom kal tlangin bank a strong room an lut le a strong room bang an ver tlang ni in an soi
heti lai hian Manipur boruak chu ala ral muang lo tak zeta thu chua tar ran danin mun then khata chuan silai la puaka darkar somni pali kal ta chung khan silai me po hriat ani baka mi pui thunun hlei thei lo pung khom te po an la om Julai ni kwale ni som sang ni somni pathum inkar khan dampi rens khoijuman tabi langza ke jel jiang te ke songnung bethel apunlok kungchup foothills le kodruk khwa te inka na thlenga thile hliam report e ro omlo police te chuan ral thuam keng misual niarin helte inkara inka na chuaka singda kadang ban te le geljang area te lian vak lova inka na thleng ni som khan geljang klang dunga silai mang inka na athleng ni in an soya heta hian ruang pakhat chu M1 rifle nen charani Manipur district rang nika santi checkpoint za somthum vel da ani to a tlang chip le phaizola te siam ania police ten state chung district rang adan bo chiat na kai hnoya mi zathum som ko pasari an man to bok ni in an soi heti lai hian sarkar chin chia danin thun Manipur buena hian mi za somnga do nan thi to a ma se meite le zo na thlak te soidan ne na record hen mil theilova thizat le hliam zat po asoitu asirina danglam ve fo bok Manipur sarkar chuan Imphal West Imphal East Churachandpura te thian tamber ni in an soi heti lai hian buena awanga ral tlan ramchung ral tlan internal displaced person te chomdol na mun relief camp omzat chu an pung chho zela report chuan mun danga inson chuak hi singa sangli zali somret paret an ni to thu asoi thlani chung zat tharum thona thleng wangin Manipura mi za somli panian thi to thitam jok hi Imphal West Imphal East le Churachandpur district committee an ni ti in state sarkar chuan thole ni khan Supreme Court report a thelua chuan asoi Supreme Court khan Julai ni thum khan thupek mangin state sarkar atangin update status report adila Manipur Chief Secretary Vinit Joshi an Supreme Court report a thelua chuan me ni thum le zun nili inkar khan police te chuan tharum thona thleng wanga thi zat an chin chhia zat chu mi za somli pani an ni to an thelu hnu hian thi report thi zat report om le nual to Manipur sarkarin Supreme Court a report a thelua chuan Imphal West le Imphal East district pania te chuan mi somnga pariat thi an oma heng district a hian mi somni pakwa ve thi an ni me thla a tharum thona athlen masak ber tum khan khopui chu mi pui tharum thona ina tuama anhuwa chuan meite le zo na thlak tribal te hi silai mangin an in ve ton ta ani Klangram district ram ria in beina thleng tlang puya Churachandpur district a po Manipur sarkar record danin mi somni parukan thitling ve to bok Ramchunga district panhi dang kakching le Bisnapura te chuan thian claim dewa mi somni pakhat le mi som paret an ni Hill district Kangpokpi le ache vela tharum thona ala tam hle he Kangpokpi district a hian mi paret an thikai to bok Hill district Kangpokpi le ache vela tharum thona tam hle a thizat chu mi paret an kai ve to ani thinat lemna district dangte chu Tengnopola pali Thoubal district a pali Kamjong a pani le Chandel district a pakhat te an ni report a hian Julai ni thum thleng khan in beina chuak report voi sanga somnga pathum ma to ti tarlen an ni a chung singa tamber chu Kangpokpi ani in buena voi sangkhat som ko pakhat an to ka Churachandpura sangkhat somli pathum ina dot bok Imphal East a hian ral thuam manga in beina voi zakwa somthum pariat a thleng to a Bisnupura zanga somni pariat thlenga om to bok heti lai hian relief ke ma omzat chuan pung chho zela report chuan mun danga inson chuak zat chu mi singa sangli zali somriat pariat an ni thu an soya Lamka district a chuan relief camp za pani omin mi singkhat sangli zariat som parukanom ve mek Kangpokpi a chuan camp somruka mi singkhat sang ni zasari somli anom ve thungani State puma FIR sanga zakwa somkwa panga zia luani to a
July nili tlai dar nga thleng khan mi za somret pakhat man ni to in ma se mi za pariat chu bela chhuatiran ni to thung mi pahnih chu personal recognition bona chhuatiran ni thung state sarkar in ven himna lama malak na kalpui mek dan Supreme Court in hriat tirna petura angin report an peka chuan zon ha thlak chen na tlang ram le meitei ho chen na phai zol chengten bangkaran siam chu zan chua mek ani dan le thil ti chet ani thu report om civil mi te tan lo lam hna le kut na tho agriculture ka inhoi hna kalpui ani ba ka Jiribam district atanga imphal thlenga mi poimo phur chhu escort thin turin ro man na siam ani bok nimin le ni zan thleng khan state chunga tharum thona ala thleng chun zom zela pathian ni zan khan silai me pu ani awangin police pakhata thi bel le to boka mi som chuang an lo hliam to official pakhat soidanin kang chupa phaying le meitei le tribal zo na thlak te inkara silai mang in be na chhuak ani